Abeji abashomesa n'abazire tabashanga ishimiro lya Mbara SDA Primary School barukuze nabo businguzi. Nsima Ruhanga ahabo kuba hatari tureta kubasa konkana tumusima kugira ngo tubasise kandi atamana twabasa kweje sombwire twamara serba sombwire kandi twahenderaje n'abana bitu bafunubwire wo kubasa kushoma ebibegire eco cyo tuyamire munonga ukukoraje kozabonera mwenda Nsima Ruhanga abo kutwera tukabasa kukoraje tsima bashomesa bitu n'abazire bitu abo kutuyamba kuteka mamani because your aggregate 8 kandi kinyambere kukoraje no kugira ngo abazire banje bagezaho kushashara school fees kwenda ngo ishame kandi naye mbiteka mamani kwenda ishame yayo bonera musanzu Nsima cy'abanyambere n'abazire kandi nakunda kwenza kwa ni Nsima isomereri kozere cyango ahaga magara go mwana wanje ogu cyareta na inasemererwa kurugiro bonero ubwafunire no kusomerwa kwango kandi Nsima isomereri ndakongera no kurondera akatari. George Chubure mukuru w'ishomereri yatugambye babasise kushitisa Abeji. Ishomero biteri bibase kushomesa abana bito mu mwaka 2024 abana bitu bona bakahikaje mu division 1 hamwe na division 2 umwana wito singire ayindi mukaga icyo kibiri cy'amana munonga abo kuba iryo performance biritaga gwineho mukamukama tugirire imbabazi kandi twabasa gukora cyo mu mwaka. Mbara SDA Primary School ekashitsa Abeji 2025 mwaka ukwire kandi Abeji 14 biziro mu idari yo kubanza abandi biziro mu idari ya kabiri. Aha wa TV West in Susan Chelsea.